Yora Cash. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora Cash. Kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora Cash. Hano turi mu ntara y'Uburasirazuba ku isoko rya Kabarondo mu karere ka Kayonza, aho twaje guhemba abanyamahirwe benshi babashije gutsindira amafaranga muri promosiyo ya Airtel Tigo Yora Cash. Warya Cash, wowe kome zukine Airtel Tigo. Yora turaguha amafaranga nawe utera imbere, ohereza rimwe kuri rimwe gatanu gatanu. Yora Cash. Wagura inka, wagura inzu, wagura imodoka. Yora Cash. Kurya itanu wahinduka miliyoneri. Yora Cash. Hey. Yora Cash. Hey. Yora Cash. Ni miliyoni buri munsi, miliyoni ebyiri buri cyumweru, igihembo nyamukuru miliyoni 20. Ntucikwe nawe waba miliyoneri. Hano nk'uko mubibona ni ku isoko rya Kabarondo, tukaba tumaze guhemba uwitwa Nzabanora Innocent muri promosiyo ya Yora Cash, akaba amaze gutsindira 400 n'amafaranga 500. Nzabandora, urumva wishimye bingana iki? Nishimye bihagije cyane. Urumva aya mafaranga ubonye ko ari amafaranga menshi, ugiye kuyakoza iki? Agiye kumfasha mu bworozi bujyanye n'inka, nasanzwe noroye inka, nasanzwe noroye n'inkoko, bigiye kwiyongera na umuhinzi w'umuceri, agiye kumfasha mu byo nakoraga byose, bazanteza imbere cyane. Igitanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo Yora Cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni 1 buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora Cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.